Permohonan pengesahan STNK. Pemohon mendatangi Pokja pengesahan STNK di kantor Samsat, Samsat Keliling, Samsat Corner, atau Samsat Drive-Thru. Petugas pendaftaran melakukan verifikasi berkas terkait kelengkapan persyaratan permohonan pengesahan STNK. Menetapkan jumlah pajak kendaraan bermotor, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, bea pengesahan STNK. Wajib pajak dipersilahkan membayar bea dimaksud di bank yang telah ditunjuk. Dilanjutkan pencetakan surat ketetapan pajak daerah. Melakukan pengesahan STNK. Penyerahan STNK dan SKPD kepada wajib pajak. Tolong dibantu indeks